Erokamano Nyakwaramogi kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi e gwenge mag Bungoma. Jotend Azimio County ma Bungoma oseo piny owacho kuom tiyo kod mwandu mag jopiny e yo marach kendo timo tije ma ok kony jopiny. Kamano biro ndalo machuok bang' jalup jatend piny Dorcas Gachagua timo limbe ne mond liete kar chung od bura ma Bumula. Kane giloso nyasi masiro mine kar chung od bura ma Bumula, kaunti ma Bungoma, jotelo go kaunti kod MCA ma Misihu Emilio Masungo owacho ni en wich kuot ni piny owacho tiyo kod omenda mag oganda e yorno ma ok owinjore. Jadura ma Bumula Wanami Wamboka bende oseo piny owacho kuom mibadhi wi chiwo tije kowacho ni oganda mowuok e dhoudi ariyo kende ma sani tiyo e piny owacho. Embu wakaunda barabara 59 kilometers. Ikaenda Kericho wakaunda barabara 41 kilometers. Inakuja hapa kwetu, Murkomen anakuja ako na bahati mimi sikuwa. Anakuja hapa kuambia watu wetu ati yuko barabara kilomita 6 peke yake. Mulituambia vitu vitatu mkichukua uongozi. Kiwanda mpya Nzoia mtatupa. Mlipe wafanyikazi, mlipe wakulima. Fanya hivyo. Na kama haiwezekani, wachana na sisi. Hakuna mtu atakuwa rais milele, wachana na sisi. Serikali zinakuja na zinaenda. Tutapata serikali ambayo inaangalia maslahi ya watu wetu. Hawa wamama na baba ambao wameketi hapa hivi wako wanaumia sana kwa ajili ya watoto wao ambao wanaenda shule. Watoto kila siku wanalia kwa maana nyinyi mnapokaa katika ile meza mumechelewa kututolea basari ili tuweze kulipia hawa wamama na wababa watoto wao.